Nongmihkhmat jong ke Asian Football Confederation haka jinjurip ya Madan nyelek kai football haja wahala Nehru Stadium haka arpo truk kelalingkot arajar posan kelalap ya kikat to kat ni gijingduna haka dengan Madan haka bagi dan gibenta bau pelang ubradep thong ulas dang ban sniu gajing jurong jong ding gol bagajing bampat biang kejaga kre jigin nyelek kai ba kiwe di gijingduna Haga ni gajing jurip dalam kemadu Presiden Jongka Megalayo Football Association Bahamlet Sondokling, Laidan lang umaj Commissioner Jongka Asian Football Confederation Umindu Dorji, baru Senior Manager Abhishek Yadav, Ubadeiru Club Licensing and Competition Jongka All India Football Federation. Haga jeng kerem kilat pathai kubor Bahamlet Sondokling, ulong baka ni gajing wan jurip klo ya Madan, kelong bahas bapalat namar baka MFA, kandang yoklat dan penbahai gajing duna, ba ula penpauru gajing kermen, ba umaj Commissioner Jongka Asian Football Confederation Umindu Dorji, unpak ke kai pot ke Biang syaka All India Football Federation, kenang ba ondup la dan penlong gilimpung ilek kai football gajing kersan lang jongka sorka jela. Kajuan jurip jong kini Nongmihkhmat jong ke All India Football Federation kalong hadin bala terwa syaka Megalayo Football Association ban penlong ke adli jing lek kai bari ni ke international friendly match hapadeng ke kinhuan lek kai jong kiri India bakan Maldives ke banlong haka khandai ni arpo trip leber ajar posan kan bah ke lempung lek kai football jong ke Asian Football Confederation ke belatip kum ke Asian qualifying ke jing khon kan long hapadeng kiri India bat kiri Bangladesh ke ban salong haka arposan trip leber ajar posan